say your call Obuasi ye say tun. Otim se moja edi for pie hwegu na nsan eye ne ekoso Obuasi 2025 ye nyankwa ekire ye ndu be bia bosome kra ye ntwam ye nanso atoye ntam a esi Obuasi no ano odin ye hwe nipa ewu ye enam Galamsey nsensem ho a emu baako enson eye Muslim fo mom frɛ nyame anase ya nkremofo ntina wo se wo mo no ye si omo animanim he anenne ye yi sa nipa enso ne nyina abom eye ufu suma momo ekosi omo wo mo chire ho na wo Obuasi na chese eye nkremofo afa ye kuro ne nyina afa sanso na nde wo hwe Obuasi kuro bebia sa asem ne sie na suku kura ya ma akwala bia nko because enibre pa esi wo kuro no ma ano odin na ye NGFM foko fa bi free ho e ba ya ye nyina yenti emra we ye so de twamfoni no e fa ma ye why. So I was the executive for Santamanja Radio Station 102.9 na ye mo makwa ban Obuasi e me no ka tell e be sima be ye edu e ko dunu mu ntemu ani ena yenya no ma o mo ko bi nsensem ni e wo Obuasi amugura shanti o mo concession ni wono chief imam ene dependent for ne na mahemfo chief zongo chief dagumba chief salami chief wangara o mo ye wufu so de ma nipa mako no so nipa wo mo fi mu e wo sa class ni no mo ye mako nkono na se ne yele no mo zimu fa ma meke no mo fu eni ba di don hre bi nu nai na so nam enkansa kakra ne nsam kakra ne nkomo kakra me wo ye nuano mo ensem ni hunu ntino na no me ne da asem ni si ye no na bran ena omo ne police fo ne bambo di me ko da tuna dia na baba ya memu mako so omo ye muzirime fo ne de mpelifo agadi ama yezongo mpelifo mo Obuasi nti se na o kana Zak susala na ona ye leader ona na nipa ko omo ko man simu anse nsema ne ko to omo nyina no Zak tobo no ona na ye leader na ono ye bizanga fo hene bizanga fo man tie hene e Obuasi a eji ona de abusafo no ene Zak nyankasa ma ebe sere chizungu mu se obo pese omo yi ne die no e ko omo nyankasa Zak ni fi awasi ona Zak ni fi awasi na empelinfo na nanoma bizanga hemfo mo Obuasi ano wa mamre bi e wo so omo yema obi o ye o henu bizanga mamre ansa na ya yenkremu so so amamre na mani empelinfo so tiafe e mo de Zak tobo e de no ko mo no fi awasi intiana na kan ye chief imam ana msifo ne empelinfo na wo bi ni amamre ni amani yenkremu so de na o kama sene mu yi no mo Facebook live ono ano ede ma wo mo amino ka se be si madu ni ekudunu mu ntemu ani ena ye yo mu de fi Obuasi ga na so te hospital no mo chire ni mu ba ena ewufu sum ne ko zan se ne na na ko no se omu nyina nse fa ko no aka se ko ye ni nyina o fa ko ena empeni bo agen bi ba kan ka ye ko ne lenkris bo se din Black Park ni mu na omu gene hu ze sa Black Park ko no ko no drinking sport ne park e kan wo sia no buru be wa sa won kaka no ha no ejize okoye no ha ebia na branch bia kotra bia kono se bi kaka no ni so okoye hye ade no so hye okurum dada nti na je o ta yi o mo fu hospital bi o ma ba moto twie ye koye ba ni fi no ana no ko fa tan ba nti nti bo yi se hospital na ni wa so si na ho no o me ti aye fu so bia ma o nti o mo ye wie ya na o ma to send pa ma ko nso ni na de o ma ambulance ma omodi omo ko chere mutie na abazija me ha na ninka motorbikes ai di chire motorbikes di chire a economy ha na ninka be apim di bedu se enu apim ko ade be kesa ana enyete motorbike ba ko nipa ba ko na tizo ebu nipa mi ebu nipa mi nsa na tizo nipa abodom tem na ewo Obuasi ga na hospital mo nyina do mo ni achire mo chichere bia boku dan ene tani o mo kom no ma ama ayam je kaka ba se eni pe we nyina de ni bre ne kosi o ma de hye ndi o mo ba bia moto ni twie ni hu mirika ko ene ho aban bo ne pepe bo no ya na fa ko pa da mo ba ndi ubuta ya basically ya uye no esi o mo no a menne Tony and school for Uncle School and so far.
education directorate no ye no mu di nkoma no pa no ma almost ekatre directly free region ba na ye se enra enenne nti ene no mba ko share regional minister no ma be share security mpenibo okromia no ma security situation e Obuasi a ansa na se omutumi adimi se nkora ne betia koskua wo ma ye nti abeti se omone security mpenibo be di ehia amomanya briefing as to the security situation e Obuasi no de omutumi nkate bi achina nkora ne be koskua na omonko back banks anya adwuma enra ne de me me fa do no aye adwuma Obuasi e calm nemu myomyanu na wo mo kwasi ye no na wo se aggression wo mo mani abre na wo mani bra na ye wo mo nyanu ma wo mo no mo nyana tie wo mo no mo nyana ye adwuma ko wo mo no mo nyana koba wo makoto na nanu se do man se ni tiri se ye ato wo mo nyanu sanze wo mo na ekunti betini ato wo mo nso ndi yezo wo se bi abodi se ehia na wa pepu bi ho agina sanze bi akosabo nso mo nso na ontie anu no eni die no ne ani bre wa ndi uza me Obuasi se ade ekoso ana de ekoso no videos na watwitwade asende ye no ase ye hu nipa mpempema nkoma se nipa no mesumi ha mani nka se de wo ka se moto no bro apem no nipa mo ho mo ko be mpemu mienu ene ade na ye hwe video na wode aba na ye nse da hu bambofo bia wom enti security situation no as of now etisan e wo Obuasi I Obuasi police commander Masoro Adams. And he was very strategic. Something I call him for and woman. Police for the mobile now, so Omikishos on one Muslim. If you Omikishos or selected my balance Muslims, how much Muslim situations massive. If you video about Korea, all the police for Gina, a dominant and a nominal I sorry no. Allow no police for no uniform, but commander now a movie and the police for Muslims and teenage movie no or no police presence and military presence now already military now and even an 90% almost the Obuasi and war zone and Obuasi near capital military barracks. Your more military and the police presence they are very visible. Police one eye juma. Do be a normal defense and man say me kasafe na be o be kan me o down. I do be a finance and na o be juma. Say nyese bia me police o ya de ntini be chi wa na say do be na o mo kasafe de do be kasa o fi say na be a aboduye be manti say who say security situation ya asat when an here come man say na who mo charge but bonifim bia nkoso nemu mu de sene mantie wuna mantie eni abrenwa bia ye mebusuafo nyina ya akọ nsem na ekoso Obuasi in fact anu odi se wonni akoma ahwa wo besu ama wo kra wo mfi nyina aye wo ya adehye wo mahwere wo adehye ye bo mi ya akọ attention TV4 Accra.